barakelde. Kutu palvan aman olsun kutu palvan. Hazırkı sorumlu taşlagan palvan. Noken rayonu. Bombek Faylok Bettoğu Rasto. Kalinin Aylın palvanı. Belgülü palvan. Kutu palvan. Ay maşallah kutukum. Azamaz kaptaydı koy. Aslında bir tuğan ağası Soron dosumun Pakeleçki Töz Sarı degen atı bilemle kutu balvan. Kutu gel. Assalamualaikum. Doktor Süleyman. Altış. Toyun mutlu olsun. Ne niyeti san niyetlerin orundasın. Toyun şirin toy buldu. Tinçaman etmesine. 10 bin. Jogor aydası. Jogor. Taşlama gel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum tuğanlar. Hormatlı görüşçüler. Qochqarata Kalilin Soron aka özünün atını tartqanı geldik. Mına uşul at eken. Uşul жерделе arkanda alıp turuptur. Soron aka malumatты özüңüz бериң, ha? Esi janımda. Jaşı qanday, boyu qanday, ulagı, büyürü bar жоғын азыр. Ечеттен айтабыз. Boyu 1.60'ga jakın. Jaşı ikası. 5 yaşta. 5 yaşta ulaka çavuldu. Kıtırtan beri. Janağı Sendeyem var, özümde var çavulgan. Jayloda çavuldu. 60 balbandın ulağında ukаңыз çağıp жүрді. Oşonda çaptı. Bir mərə ağıldı oxşay. Oşonda bir mera kıldı. Jayloda çaptı. Gö ulaklarda çaptı. Gö videolar var. Videolardan koşa ketebиз. Boyumday tak aytaylıçı 1.55'ten жоғары bu? Жоғары. 1.55'ten жоғары. 1.60'ga жетпейт дейт. Den soluğu butu kolu. Tap taza. Taza. Ova. Var tap taza. Hiç kanday defekt yok. Joş. Dağayam joş. Teppeyt, iştebeyt ha? Yok. Onday enerji yok. Jaş balдар eптеп inala mı? Ova, jaş balдар, limodat balдар. Mına uzunluğun qarаңыздар. Hazır men жақындан butu kolundağı көрсөтөмүn. Ozun bir mындай каккылап койчу, алышы кандай экен? Вот 10 топ турат экен бирок. Өзү түбү кандай аттарга барат? Билесизби? Маалыматыңыз барбы? Жок. Bir bunu bazardan algam onu bir dostum. Andan men algam, ошондон мен алып чабып жүрөм да. Sizge gelgiçeң деле уже улагы жакшы атпачу бул. Улаа жакшы да ошондо эле. Берирээк бастырчы. Болду ушундай. Аттын кабагы, тугандар. Мойну, көтөрөгү, буттары мына чөптө жакшы көрүнбөй калышы мүмкүн. Таза. Арканга кыйылган кичине жерлер бар экен мындай. Негизи таза бу, туяктары. Мындай. Адыр жерде турабыз. Миселе чөп. Бастырып ушундай. Bu Soron aka büyürü var mı? Үйүргө коюлган эмес да. Улакка чабылды, улакка чабылды. Minildi ulaka çavuldu. Büyürgө koyulgan emes eкен. Жақсы. Özüdülüne жылкылардан, ha? Kırgızlı жылкылар. Anan Soron aka bu bağını kандай koyuyoruz buğa? Бұл жаққа бастырып. 300 000 dedim ben. Жақыны 300 000. Buyursa çağıp görüp alsa da болады. Болады, чабып көрүп алса ham болот. Улақтарда сынап, ha? Улагы зор. Улағы жақшы, топқа жақшы барат дейді. Өзі деле гүлік бі? Хабар қойчу? Он топ тұрат екен ат. Кечекіне жаман мерек. Неде чуңқырлар бар оқшайды, ha? Болды. Қайтарыр. Мына туғандар. Адрес Qochqarata Mombeqov.
Telefon numerdi ekranга koydum. Çalıp dağda malumat alıveresizler. Bağısın 300.000. Kemi var. Ulaktın atat. Tartıp görmedik ya biz. Tartıp görmedin. Hocam olmayan ha? Ha, pavratlarındağı. Ozu elbeye eкен bro. Oradan aylandırç oradan. Solga. Ha, oңға ошо. Ha, pavratlары жақсы екен.